Hayi lathi siyaphila. Ngikhuluma nomama Mhlongo. Ubani engikhuluma naye? Benibuza ukuthi nikhuluma nomama Mhlongo. Uma kancane nje ngisafuna ukukhuphula ivolume awuzwakali. All right mama. Yebo, awukhuluma ke ma. Benibuza ukuthi nikhuluma nomama Mhlongo. Cha, ukhuluma nomama uGumede. Yebo mama, lapha kamaphumulo. Oh, ukhuluma lo mama uSibanda. Bengithi nikutshela ukuthi iphasela yakho le besikhulumile nayo iyo izofika namhlanje. Mhlambe ntambama kumbe ebusuku. Hayi cishe kuba i-wrong number le. Angithi ngikhuluma lo mama kawelile. Oh, sengiya-understand. Benifuna kusho ukuthi iphasela yakho izofika mhlawumbe ntambama noma esuku. Okay. Niyakwazi la ekhaya? Yebo niyakwazi, kodwa nale phasela leyi iyakwazi la izofika iye khona. Iyakwazi? Yebo iyakwazi yona le phasela leyi la iya khona. Ubani engikhuluma naye? Ukhuluma lo mama uSibanda. Okay. Iphasela leyi ubuthe uyayifuna ayi isilungile. Yazi njalo ngenxa yokuguga njalo mhlambe nje angazi uthini lokhuluma ngayo. Anithi siye sahlangana lapha eStengi wathi wena ufuna ifene le izokwazi ukuthi iyasebenza ensimu. Manje silungile ke ifene le izofika namhlanje. Hayi ngeke. Angonani ngezwe ngowelizini leyo mhlambe imini engididekayo. Ifene le yokusebenza uyagibela lasebusuku uyagibela uyaThekwini kumbe uyakuphi uyagibela iyasebenza lasensimini ayidli kukhulu idla amasi kuphela. Hayi angiyazi lento okhuluma ngayo sithandwa sami. Ifene le yasebenza ensimu yenza ensimu uyasebenza like iyasebenza so. Angisacela unginike ubaba mhlawumbe uzozwa kangcono mhlawumbe mina enga-understand. All right. Nangi baba. Awukhuluma leso. Yes alibonani baba benithi if ipackage le iphasele le sasikhulumile nayo noma Mhlongo uma Gumede ukuthi iready izophuma namhlanje ntambama kumbe izofika ebusuku. Uma Gumede wapi? La kamaphumulo. Ukosikazi wakho, umfazi wakho belikhulumile naye. Ya, ubani wena? uMasibanda. Wephi indawo? Lapha eStenga. Ubani wayekhuluma naye nangikhuluma ngaphi? Sasikhuluma lapha edolobheni lapha eStenga ukuthi ufuna ifene ezokwazi ukuthi yasebenza lapha esimini yasebenza menifuna ukugibela liyagibela liyahamba la ifene le. Wayithu yebo. Hayi ayaseyivula imfanele la ekhaya. Le yokusebenza le yasebenza amasimu yasebenza wayithumezela kumbe khona umuntu wakuhlupha wayithumezela yahamba. Angiyifuni nje into yokuthiwa imfene mina. Hayi awukufuze ngisazothinta uwelile wentombi. Hayi. Yezwa. Oh kodwa isendleleni. Hayi ngisafuna uwelile ngizwe kahle yini le mhlambe mina igama engali understand kahle. Okay bye. All right. A few moments later. Ukhuluma noWelile kaGumede. Kade ngilifonela uma ethi kade umfonele uthi angazi khona iphasela yakhe eStenga. Oh umama Mhlongo. Yebo mamshongo. Ipackage benimtshela ukuthi seyi right ready ipackage leyi. Ipackage yani le? Ifene. Yini ifene? Ifene le yasebenza
ensimini yayenza farming, yayenza yonke into, yagada fuyo, yayenza yonke into, everything. ngaze ngalahleka-ke kodwa igade yini isilwane lesi Isulwane, ifeni, English, ibaboon. hayibo in English ibhabhuni Ifeni. right ubekade iodile Sakhuluma edolobheni eStenga. Wathi wafuna mfene eyasebenza esimini akasebenzi kahle, inyawo ibhlungu, unkulu uyagula, ufuna mfene ezasebenza esimini lapho. manje isuka le mfene Iyasuka lapha Stenga, benisayiprepare, isuka kodwa Mozambique, sasebenzisa ama ingredients wa Mozambique, but manje seyiready, right, izawufika lapho endlini kuye ebusuku kumbe ntambama mhlawumbe. Namtshela ukuthi ayisuphi le fene le, yadla amasi kuphela. hayibo umamhlongo yena owafuna imfene Wathi ufuna lapha isebenza insimu ngoba bayagula, akusebenzeki kahle, inyawo ihlungu. Manje ifene le yenza everything, yenza yonke, yakrina, wathumezera futhi eyaba transportation, wafuna gibela yaThekwini, wahamba nemfene. ngaze ngathi deka uke wahlangana naye lo muntu Estenga. Waya dokotela Stenga, sahlangana sakhuluma, bekeya kudokotela ethi awuyagula, akafeel right. Manje namtshela ukuthi ifeni ikhona, ngiyahamba lekhaya Mozambique nahlanganisa izinto, izayithola ifene. Ayihluphile ifene le, ayinangozi, ayinayo ingozi ifene le. Iyomsebenzela kahle. wamtshela ukuthi imalini imfene Wayikhokhelile ifene, manje right. hayibo usayikhokhelile Wayabhadala ifene, manje i-ready ifene. Iyofika lapho kuye lapha endlini. imake ngicela ukubuza wakunikeza i-address la ahlala khona Wanika address yakhe, ifene yakwazi la iyafika khona. Iyakwazi ifene, iyafika ntambama, uzokutshela ntambama mayifika ifene. Yarungisa amasi abeka lapha eminyango. hayi manje hayi cha hayi ngaze ngathi phela uma wami loyo wena umdala lo muntu othi ufuna imfene akaze afune imfene lo muntu loyo angazi ukuthi uyithathe inamba yakhe uthi Sakhuluma Stenga, athi mayifika ifene le, yadlula lapha eqalweni kambe kume seqalweni kuphi. Uthe iyadlula khona kuqala. ima okay uthi wakhuluma naye lo muntu onjani angicela ungidiscipele lo Wafaka umama umdala, wafaka izipeksulo ezizamahlo, bakahamba nomkhulu light skin so. right Sahlangana nomama aya kudokotela, antshela ukuthi akakho right, nathi mina anayo imuthi yakuyenza yakuphilisa umuntu, kodwa ifene naye asuka Mozambique, yenza yonke everything, wayitshela yayenza, yasebenza isimu, yenza everything. Yatshala madumbe, yonke into. Athi uyafuna imfene le, abuza ukuthi ifene le iyadla gazi, nithi ayidli gazi ifene le, idla amasi kuphela. Wathi wafuna ifene, wayikhokhela, namtshela ukuthi mase ready izophuma ifene le, yaya straight lapho endlini lapho ahlala khona. hayi angazi-ke manje uma engasayifuni uthi akayazi phela lento omtshela yona Izofika, untshela ukuthi wafuna ifene nice, beautiful, kahle enhle, ezosebenza, ekuthele kakhulu, uzayibona ntambama mayifika kumbe ebusuku, iza kukoda lapha, abeka amasi nesitsha lapha ngaphandle eminyango. sengawabekanga ngoba phela abantu abadala laba banamasi abanalutho abawadla amasi badla ukudla bazoyenze njani Nakusasa bangafika bathenga amasi esitolo,
but izawufika ntambama bayivulele ingene. Ingene endlini. Iyangena endlini kumbe ngaphandle kumbe kuphi la bazofuna ukuthi iyahlala khona izohlala. Okay, ngisithi ngizomdlulisela umyalezo. Umtshele ukuthi izafika iphumile for ready for delivery. Okay. Now wafuna ifeni? No, angifune emfene mina. Ukuthi uma akazi phela uyabuza ukuthi ifene yani yona leyo. So Ifene leyo uyafuna ifene le yena wafuna ifene yasebenza. Namtshela ifene yasebenza manje iphumile manje izofika maybe ntambama kumbe ebusuku seyihambile izofika. Ayithatha isikhathi. Okay, kodwa ke ngegazi lika Jesu Kristu ngiyayishisa yonke leyo moya. Bye bye. Bye bye. Nawe nizayithumela kuwe. A few moments later. Sawubona. Yebo mama ifene iphumile ifene la lungisa amasi lapho la ibekela amasi umkhulu uzayigada ayigade ayihluphi yona kodwa ayihluphi. Ngingwangidakelwa la wena man. Yaman. Sabengelela ngani cela maqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulunga isicofo subscribe button kule channel yethu Umkhosi 2 wenganza kwethu ke lana ke owesifazane wayefonela umkhwekazi wakhe ngane zakwethu khumbula ukuthi abantu abadala ke lento ke ye social media abakayi understand noma abayazi into yakulesi sikhathi yesamanje ke lapho ethi khona wathenga imfene. Mina-ke nawe nganza kwethu mina sihlangane lapha kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.